bayingcwele ngiyacela lo mbhobho ungathandwa yimina kube yiwona mhlawumbe ozingela mina ngiyazicelela nani bangcwele ngicela ningceliseni amen amen uthi umfundisi uCwenze vala ngoJuly uthi kuyenzeka uxoxa indaba la ekhaya ngalombhobho kanti isiqala indaba ugcina umusa uqhubeka nayo ugcina uxoxa indaba yakho kuwo lo mbhobho ngoba lo mbhobho uhamba ujwayeleke ngiyacela ke nakini bangcwele indenza ngicele kini ukuthi kunesikhathi la khona kwakwabuzwa khona kwathiwa laba bantu lo muntu abamkhonzayo uphi inkosi yayisiphenduka yathi jika ubheka labantu abakhonzayo base bejika owayebuza wayesethi hayi laba bantu uma behlangene kanje bayimi uqobo amen uma ke ngicela kunina amaNazaretha ngiyazi ukuthi ngicebe kuyo uShembe uBombela isithilo samamponda amen amen bayingcwele ngicela ukuba uNkulunkulu angenze kube mfishane kakhulu ngoba umshumeli usayixoxile indaba yohambo lwethu eyenze kube nzima nokulalela inkonzo ezulwini ngenxa yokuthi besidideke kakhulu ukuthi konje ebandleni ojika uthi u350 lo obuyayo esihlawuliswa wona nemali thu iyabuya esele sizophendula sithini bekuyilobo buhlungu maNazaretha sisuka la sibheke eJudiya njobe esho umshumeli uthi ubesezweni la kubo simncenga bamshumeli selekelele asazi baba ukuthi sofika sithini ebandleni mangathiwa lo 350,000 uyadliwa imali sizobuya isithi 1.9 or 1.8 something githi ilolo valo bangcwele ebesihamba lusiphethe sisuka la eGoli okwenze kube nzima kakhulu ukumamela inkonzo ngoba angazi mhlawumbe bazokhumbula ontanga yami angazi ingane zamanje sakwenza yini ukuthi mawuthunywa esitolo ekukhuleni kwethu isitolo kithi bekuseduzana eJimistini wahamba ngeenyawo ugijima uye esitolo usuka la bazokhumbula mhlawumbe abanye uma ke uthunyiwe othina sakhole emakhaya ngapha umuhlangana umuntu uyambingelela ngapha ucula leligama lento oyithunyiwe amen amen uma nje umama bengakwazi ukubiza uBrown bevantu uBlunt manje uthe isinkwe esiBlunt manje nje leli gama lika Blunt vele kuwe ngqondweni alikho lifuna ulicule uze uyofika la uyakhona ililo ndawo nyala bangcwele ngifuna ukuyichaza ubunzima bohamba besilihamba lungikhumbuzela leso sikhathi leso khumbula ukuthi umuko wakhulunyiswa umuntu omdala lisuke leli gama lika Blunt sekufanele ujike ubuyele emuva yobuza uma konje ma ubungithumeli ngikhuluma ngomzima bezama ukuveza ubunzima bohamba besihambe ngalo ngoba bekubhlungu sicabanga ukuthi konje uma sibuya sizobuya sithi 350 uhambile sifune sichaze phela ukuthi leya mali mayibuya ishota fune sithini ngiyacela bangcwele ngisama njalo bangcwele ukuveza ubunzima bohambe besulihambile ngicela uShembe angelekelele ngibe mfishane ngoba bengidriver kwapho ukuthi inkonzo ngizizwe kancane kodwa ngiyacela uShembe angikhumbuze okukodwa ngikuzwile amen 130 Sibuthe lapha ebusweni
Nazaretha ngokumsebenza la ekhaya ngicela usheba ngenza ngempishane ngempela noma umfowethu ofundile ngimzwe egijima zengabheka isikhala thothi ayuhamba kahle ngambuka ukuthi uyawuqeda 30 minutes ungale kwawo ngase ngishaya uvalo uthi uvalo likimi Nazaretha indaba kaShembe ijulile ngoba umfundisi obephethe inkonzo ekseni ubekhuluma nami futhi angazi ukuthi inkosi kungani ungizwe ngezwe lawa ndawanyana ngoba ifike yangithinta kakhulu ngicela bamfishane ngempela uma ngabe u10 minutes eyodlula kube kukhuluma ngcwele bengicela u5 ezulwini amen ithi lensizwa ebiphethe inkonzo iveza ukuthi kuleli ibandla seyinesikhashana ithi ngelinye ilanga ziyasina insizwa sisine emshadweni ezweni laseGoli eSoweto kusho umfundisi unkubani uthi lezinsizwa uthi la ekhaya angazi uma kusenzeka uthi kodwa la ekhaya uthi mayinsizwa mayisinelwa ithi laba bangemuva labasemaceleni uthi bebefaka iMnazaretha akusavumi ngoba kuleli bandla sekwandelene ukuthi ubuhle buthandwe yithi thina abantu besilisa sesibona singabonakali kahle masifaka iMnazaretha kodwa ngikhuluma nami bangcwele amen ngoba ngisho inkonzo bikhuluma nami uthi zaziyawushaya umgidi esigcawini lezinsizwe Soweto zawuthinta uthi wasekuqhamuka ezingale nazo singamaNazaretha kodwa kulomshado zona zazingayimbethi ingubo zaseyifika la ukungena ngeingoma zasemhlabeni emshesicawini uthi aseyisina indoma uthi base babona ukuthi bayasehlula laba bantu uthi wayesecela umphathi womgidi wathi baba mshumele noma umgcotshwa kakuthixo siyacela nathi ukukhumula leMnazaretha sibakhombisa ukuthi lento abayenzayo siyayazi nathi uthi wayesebuka umgcotshwa kakuthixo ukuthi hayi kulungile kwenzeni sanibona makhulwa awunina uthi base bayikhumula iMnazaretha uthi base babhekana nabo sebebhekana nyama ngoba ayisekho lengubo yokunqoba nje beyifakile ngisho ngoba ngikhuluma nje eMnazaretha ubekhuluma nami ngoba yimina lo mayihambile emshadweni kuthi makufaka eMnazaretha ngibona ngisakwazi ukuhamba ngeenyawo futhi eMnazaretha uthi angihambe ngeenyawo kanti ngelinye ilanga ixoxo baphadebe le ndaba wangapha cishe ngasho uthi ngelanga baba besesigcawini isinela insizwa zawushaya wayese umakoti qimphansi wasekubona ngathi uyahamba umakoti yayisithi indoda eyayiphethe umgidi noma insizwa ephethe umgidi yathi maNazaretha ngumthandazo lo sizosina siyoqeda isikhathi sesigcawu uma siqeda soba sesithandaza bese siyabuyela endlini kodwa wasekhomba ukuthi umakoti uyahamba emhlabeni ngiyayibuza ukuthi konje uma engawo ke makoti kule mshado sesihamba mina nawe usengavuka yena umuntu sanibona makhulwa awunina sitsha ezinhle mhlawumbe ngokubuka kwabo bayibona babahlula lezi insizwa ezayiphethe
khumula uNazaretha uthi kodwa uthema esayidrayiva lensizwa isemele isuke eSoweto ibuyele ezweni lakubo kwaZulu kanti izosini kanti izoshadisa phela la ithema mayisibheka lapha ijiki ibheke ezansi izonqamula ibheke ebhara asiqhamukile imoto engasebona robotini asengqubuzana wayeselimali singezansi wasekubona ngathi umlenze ngeke usaphila wasekubona ngathi nomphefumulo wakhe mhlawumbe ngeke usaphila engabe Nkosi uyosikhumbula inthina khumbula indaba yensizwa yakazwane ila ethempelini angazi umkhona namhlanje ithi mfowethu Dubazana indlela ebengiyiyona esibhedlela uthi bese besayinile odokotela ngeke ngisaphinde ngihambe iqolo lami alisophinde sisebenze ithi kodwa ufikile uma hamba yedwa uthi ama engena eminyango ezakimi uthi mbuzo munye ubuzile uthi bathini odokotela uthi bathi ngeke ngiphinde ngihamba wathi abayadlala ababuzanga kimi uzohamba wena uthi wayesemkhenika wayesehamba wamvusa wathi hamba oyichamela uthi ngahamba ngayichamela ngabuya ukhona mfukazi odla ethempelini uthi thema kusekuseni uthi ngayese uthi hayi umzimba wami uyavuma uthi ngithema efika odokotela uthi ngase ngiyisumkela ngahamba ngayetoilet ngabuya uthi bakhala bonesi batanga umuntu esishuphe esibhedlela uthi makufika umfoka Dlomo lo lokuhlala lapho uthungayo uthi bafika odokotela bamcela kuqala bathi buya ngapha insizwa siyacela isinengele lensizwa ila ethempelini sikhala isinengele lensizwa ngoba lento eyenzayo lento ebhalwe phansi akuhlangani iphoqa ngenkani ukuvukela iyochithela amanzi uthi hey Nazaretha ushaya uNkulunkulu amen kodwa umbuzo wami wodwa uthi konje mina nawe sokhunjulwa yini njengalezo insizwe zakhunjulwa ingathi umfundisi bekhuluma nami uthi ayisilimala lensizwa ngizoyinqamulela ithi kodwa ushembe sayiphilisa uthi wena ngususile lapha ya inhliziyo yakho ayifuni ukusuka lapha iyavuma yini yakho iyavuma yini sasibona uprenude lesufakayo usumuhle noNazaretha sobuka ukuthi awufakeki noNazaretha ngisho ukuthi umfundisi bekhuluma nami ngoba lento ngiyayibuka iyehlele mina zike insizwe endala sithi masesiqhawini sifaka uNazaretha bese siyayidoja siphume ngapha sisibona isiqhamo esigcawini asayifakile futhi leNazaretha asithi iNazaretha asinenhliziyo engasukile noma isibaya sisukile sengihlala phansi uphelile u7 minutes ngiyacela uJehova umoya wakhe usufice eJudiya uhlalekile sonke amen angeke ngikwazi ungayithinti le sekuyavalwa mkhokheli bese kuvalwa lapha sihleli sodwa lapha sibekwe sodwa angithi ngithe engqondweni ethi khona ini ukuthi sofestile ethempelini sihlale lensizwe zidojile ubaba umkhwanazi ethi ngimcinga la noma amakhanya ofana bibona baguqile batholanga boyithu hawu bese siyaxoxa hey madoda akwazi baNazaretha akwazi bafowethu niyabona umshumayeli akekho nathi la nangiyabanikela hayi mtembe mulanda umshumayeli ngoba imbobo yethu ongena ezulwini noma ushabe ngasibheka kasazi thina kodwa uma ngahlala umshumayeli phambi kwethu la uzosilungela uyavala ushabe kusaka bayi3 lapha hey maNazaretha hey uyavala lapha ya selabantu abawu3 yasivuma ukushesha umfonte bese ihamba imlanda ayimlandanga kahle kuloko maNazaretha ibuye simbambe ngengane ngoba iyabona ukuthi kunzima yayize ngebuye uthethe ubahlala agoqela phambi kwethu sasizwe isibindi sibuya ngoba nayi la ngifusha khona ushamba uhleli lapha yayisijika wajika ubuso basebheka ngapha ngakithi wabona ukuthi uyasibona yile nto leba ngcwele ngisho ukuthi yasi ubane beke ngami
leli gama esandanezwe nobuso balo asiphatheni kahle. Amen. Ngoba umuntu obedotsha ungena lapha ubejikiswa. Kodwa thina sithe masiphethe lobuso sasumkani sonke nabo sishona lapha abantu abathathu akekho ngisho yedwa ke wathi bayaphi lapha ya. Amen. Ngifuna ngiya lapha maNazaretha ngiya lapha. Ethena siphatheni kahle lento la ekhaya. Amen. Sithi yathi kusuku sasathe futhu. Uthande futhu sesemntu oyedwa phana amababili sathi futhu ngisho yeke amaphoyisa athe gaduba izeyasha insizwa dawu laba ke sebenomkhabela bayeke ngensabenza lutho. Amen. MaNazaretha lento ngikhuluma angi-edi ngikhuluma into ekhulunywe ngaphakathi. Amen. Ngikhuluma into eyenzeke ngaphakathi umuntu benefika lapha ajikiswe kodwa nje sithe samla sambeka la phambi kobe sihleli singazi noma sesisaba ukuthi ukhuluma nenkosazana. Hayi mlasi mlandela abuyazela wabuya naye futhi makunesiqiniseko asangaqede iminute ehleli nathi sangaqede nje futhi ashona khona uma siya khona ngisho yedwa kwa complainer ecomplainela ukuthi laba bayaphi ngoba kade befishwa abantu lapha kulalokho kwalalelwe ezulwini. Amen. Yilolo thando manje bengithi okungenani bafowethu nobani inhliziyo yakho engavuma ivume. Amen. Lensizwa le ingena egarage lensizwa la ongenzeka kube yimi ongenzeka kube uwena mayifika egarage ngoba into yohamba olude ezolithatha yayisicela ukuthelelwa upetrol thema iqeda ngicela ungenzele konke mfowethu okwenziwe emotweni amathaya esimtshela usazi upressure amathaya ngidingayo athi lo ngase ngibona makuyimi uzothaya owenza 220 lapho ngoba ngilayishanga nje i220 bekahle yayisithi umgezena amawindi yayisingena e-store insizwa yayisingena uma iphuma e-store iphuma seqedile lo mfo wenza zonke izinto uma ibuka ngaphandle imoto yayo inhle yayisinika isikhokha themekade ukukhokha yayisibona 100 rand ukuthi mhlawumbe ufanele ngibonge kulensizwa ngoba lensizwa uma ngibonga ngaphandle imoto yami kahle yayisibonga lensizwa yathi ngiyabonga mfowethu yayisijabula nayo lensizwa esegarage asoyibongani lesayinsizwa bancane. Amen. Asoyibongani ngoba kakulingana emhlabeni ithi i-driver nyala nje ikilometer yathi yayibona imoto yabona amawindi awagezekanga kahle ayithi ayinala awa othi ngijike yayisijike ibuyele egarage yayisimfuna simthola wayeseza uthi amayebuya wathi awubheka kugezanga la ithatha futhi amanzi lensizwa nala brush yakhona yayisincenga le moto yayisisula kahle yayisiqeda yayisibuyisela lapha ebhonayo yathi sharp ngithi ngaphandle yathi sharp thema indlela futhi bhethe kazi imoto ayigezekile kahle uma thatha umuno wakhe ewuthi lapha labona geze khona athole lento ngaphakathi ayikho ngaphandle. Lo muntu omzondayo umzonda ubumzonda noma uwena ungamfuni ngoba into eyenza ubone lento uthi ngaphandle ile inhliziyo yakho awukaze wena ucinge yakhe inhliziyo ukuthi ikufanele yini ukubona ukuthi usibambana akekho right. Angithi umgezi imoto akakwazi ugezi ngaphakathi ngoba phela amawindi akwenza ngaphandle njengoba usukwaze ukumjaja wazi wayojika endleleni wambona ukuthi akalungile wake wayisesha yini wena ukuthi ulunge kangakanani Nkosi usenikuzwile. Amen.